mina lapha ngifuna ukubuza nginosifo sofuba bese futhi ngiphinde ngiba umuntu ocinanayo nokucinana kuyangi-affecta lapha emehlweni mase kungivukile amehlo aba nenkinga kakhulu ngabe vele ziyahambisana lezi zinto nje besho nje athi ukecinane esifubeni abanye kuthiwa yi-asthma leyo abanye bazibalunyele even nasemzimbeni abanye kube buhlungu even nasemakhaleni kuyaxhumana konke ke lokhu kuze kuhambe kuze kuthele even amehlo lokho if umuntu anelenkinga sesithi ngesilungu sithi uyi-atopic individual okusho ukuthi unezinto eziningi allergic kuzona so uyadinga ukuthi abonwe lo muntu so that aqalwe kumaphilisi azozama ukudambisa lokho ekusemzimbeni kwakhe and then akwazi ukuthi atreateke so that zonke lento zocontroleka kahle. Mina nje nginombuzo la ngqongqoshe amehlami anokukhala alume uma ngabe kunomoya akhala inyembezi ayingabe mhlambe kusuke kuyini inkinga lenkinga ayishoyo ingenziwa izinto eziningi ezihlukile kungenzeka ukuthi amehlo akhe adry omile yena ngathi ome kanjani ngoba ngibona kuphophoza inyembezi kanjani kanti amehlo mekuthi adry ngoba soke ezama ukuthi alwisane nokudry then produce more akhe more inyembezi ngoba afighter lokho nokoma so ngenze ukuthi udinga ukuthi athole amaconsi azomsiza ukuthi akhe kahle inyembezi khona ngazokuba dry ngenzeka futhi ukuthi abe nenkinga ukuthi mhlawumbe unama allergies njengalomuyo ade esho ukuthi mhlawumbe unama allergies athile amenza ukuthi amehlo akhe abe angabi comfortable okunye ke ongenzeka ihlo linendawo la eyindebeni lapha likwazi khona ukuthi li drain amanzi as menzeka inyembezi kuba khona lapho ngalana nje lapho ejena khona amanzi if leyo ndawo mhlawumbe ithi ukuvaleka iblockile then inyembezi wena iphophome ngoba azinayo indawo lapho ejene kakhona.